whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ngai are mā, ngai rahi mā, o tira ngai Taringa, nau mai hoki mai, ane ki te punua pā o Taringa, e whakapāo atu nei i te pokapū o Taringa. Arā, ki te wānanga o te roa atu i te bustling metropolis o Te Awamutu. Piki awa. Beep, beep. Oh my God, I just need to put out there, I won this bombing competition once. Total fluke. Do you know how to bomb now? Do you know how to Apparently bomb? I do. Did you do it on purpose or was it a fluke? It was a fluke. But I won. And because I was like, no, I don't know how to bomb. They're like, just jump and like lean back and tuck your knees in. I was like, okay, done it. And then all the boys were like, I thought you said you didn't know how to bomb. And I was like, I don't. And they're like, the water's still hitting your head. Well, you can't be from Whakatane and not know how to bomb. Where was this? Was it the Whakatane Aquatic Centre? Yeah. See? It was a proper competition too. Yeah. Yeah, anyway. Oh, shame you fellas from Whakatane got bombed out. Well, yeah, me moho te wahine ki te pira. Yeah. I mean, I'm not a great bomber, you know, but my cousins, they lived for it, they died for it, even I tēnei. Yeah. Tai pake ke tanga o mātou, when we sort of done the awa and this group of us, the bombing competitions will start. Yep. And I remember, e ohi ana, because what's the bomb everyone talks about now? The manu. Manu. Karehe manu. Staple. Or staples. Gorillas. Gorillas. You're a man if you can do a gorilla. Storm me aiki etahi. Yeah. But gorilla, yeah. Especially if you can do it from a height. Oh, yeah. Hey, It's timing. It's timing. And then the mangares came in. Mangares, yeah. That's what we used to call manus. Yeah, Mangares. yeah. So manus are mangares. Yeah, manus are mangares. Mangares are manus, and some people call them whoopies or whatnot, but... Yeah. Yeah, interesting. Nah, yeah, there's a few things I look for in a woman. Cooking, cleaning, and bombing. Oh, Lindley, eh? yeah. You do the bombs, he drops the bombs. And Yeah. She cooks and cleans. Nau tēnei kōrero i ara take ki reira. Yeah. What? Toia tātou ki raro nei. No. Yeah. No, but e kōrero pai. And, funny thing, and Kazi, if you're watching this and listening, years ago, before the internet, I me mai taku cousin, a kere. He goes, they could make a series, a TV something. Yeah. About me. And they did, eh? Yep. Named. In the end, yeah. Yeah. Well, nā te pirangi pērai. Ai mihana kia koe, Kere seemed like the crazy cousin that would do our yell, do it. From the You were highest ahead point. of your time, cuz. Ahead of your time. Yeah. And pohotu, koina tā tātou kupu. Pohotu. Pohotu. Oh, Koina te, he kupu oro tērā, no te oro o te... Potu. Popu. like the guys. So pai ake te pohotu I te manu. We're going way back in te whānau. So koenei te kiwaha. Tūreiti e te iwi, and all it means is... Too late. You've missed it. Too late, you missed it. Too late, you missed it. Yeah. Who have you heard use this? Man, I can't remember the last time I heard it. Yeah. We've progressed well. Yeah. Right, In yeah. terms of te reo Māori. Yeah. But Yeah. these are one of the dimes of the 90s and 80s. Koenai, and I think even before then, it's one I hear from a particular generation. Ah, yeah. No ngā taipakeke. So koenei te o nā me tino rango neo I a Timoti. Aye. I always struggle to actually use it in a sentence because in my head, I'm thinking like it's too late. So if I was to say, kei te tūreiti ahau, like in my head, it's not adding up. Like E tika tau. Yeah. Yeah. He kupu Pākehā tonu, te whakaro, eh? yeah. Kare te pai kia kōrero whērā, yeah. Kei te tūreiti rātou. Yeah. Yeah. Engari ko tō whakamahi is our tūreiti. Tūreiti. It's a standalone. Yeah, tūreiti. And I think e te iwi, sort of, koena te me whakakaha. Yeah, aye. But you can, and koene te paingo te tūreiti e te iwi,
Awo, I tau ki te hui, engari tūreiti te iwi, ko me tuke. Okay, yeah. Yeah, and I'm talking to myself. Yeah. There. Yeah, pai tērā whakamahinga o te iwi. Yeah. Tērā rānei ka tai mai koe, ei. Kei whea ngā kai, tūreiti te iwi. Yeah, okay, yeah. Yeah. Whereas if I said tūreiti, doesn't sound right, eh? Well, it leaves it sort of Hanging. Yeah, kei te iri noi ho te kōrero. Yeah. So on a scale of 1 to 5, so 1 is probably even. 1. Yeah. But, like the example I gave, you can pimp it out. Yeah. Well, you can think of 3 to 4. 3 to 4 and understanding in the context too, to use it. Kia tai rāno au ki reira, ka moheo au, koe te tangata tika, engari, tūreiti te iwi. Okay, that was good. Tai rawa au ki reira. Tai rawa au ki reira. Ka moheo tūreiti te iwi. So, wait, hang on. Were you saying when you get there or you were there? I had already arrived. Right. Yeah. Before I realised koe ra tērā rawa. Okay. Yeah. Yeah. Or as soon as I arrived, I had realised. Ko te soon as, tai tonu au. Tai tonu au, yeah. Engari ko te rawa. Rawa, like, sort of like care. Wasn't until I had arrived. Awa pērā te wairua. Okay. Yeah, or... That you realised you were too late. Yeah. Yeah. Kei te tai mō te that's how I got it. Ora wake nei ki te mō te, yeah. So, ora wake au, koe he taku hoa. Wasn't until I woke up, I realised there sort of, my mate had gone. Hey, tūreiti te iwi. Tūreiti te iwi. We'll do a rawa. Yeah, we'll do another rawa. Yeah. We did a rawa, eh? We did a rawa. Yeah, we've spoken about rawa. Yeah. Did we do that rawa? Yeah, it was rawa and to talk about, ko tonu. Yeah. Te kaupapa tonu. Yeah. Engari, kōrero hoki mō rawa. Yeah. Whakamahinga o te... There you go, MC Grandma. Yeah. Koe nano tētahi ki tō puka ai, kōrero mā tātou. Engari, koe a tērā. E tūreiti te iwi. There you go. And reminds me of another one. Sort of the same, but it's different. But it's kupai rare rare. Kupai rare rare. Kupai rare rare. Yeah. Goodbye, lollies. Do you hear that one? Yeah, I just thought it was goodbye. Yeah, it is. Yeah. But it's put the rare rare on name. Kupai rare rare. Yeah. Oh, well, kupai rare rare. Kupai rare rare. Yeah. And it can be said, I tuku au ea kumoni ma mere. Oh, poor mere. Poor mere. Sorry, mere. But it's you again. I tuku au ea kumoni ma mere chaki. Engari, I kōrero mai a hone, e harai e te tangata tika. Yeah. Moi o rawa au. Moi o rawa koe a. Kōrero ke a kumoni. Ne? Tūreiti e te iwi, kupai rare rare. Pai. Yeah. Base. Oh my gosh. Yeah. Goodbye, rare rare. Again, that's another one you'll only hear from a particular generation. And iko nei, ka ki te koutou tātou I te kiwaha me te kirehu. Ai. From kiwaha a kirehu. Kirehu e kiwaha. Ko te kirehu ka noho mō tētai wā, noiho. Kare pū mau te noho, ka taka te wā, ka ngaro. Oh. Tērā rānei e ora ana I Wahanui I tētai huinga. Ai. Ana hei kirehu, ne? Engari, ko te kiwaha, ahua roake. Ai. Tana ora. I roto I te kōrero. Yeah. Kirehu come and go. Yeah. Therefore, time. Yep. See, like one that was a modern one that you don't hear much now is... Wekeneru. Wekeneru. So it had its day, eh? Had its day. It was sort of being, and I suppose... It was in vogue and then... Vogue. 90s. Yeah. If you went there, tūreiti te iwi. But, koera te tei. Yeah, yep. And there'll be some, like, e tei o te whānau, a te whānau panui. But then there'll be some, if you had a look... There's heaps. Yeah, there'll be some, one base says that the others don't. Yeah. Hey,
So pērā te kiwaha. Yeah, tika tai. And it's good for us to sort of go back and revisit that. Kei pēnei koutou, if it says no tūhoi, that all the tūhoi use it. Yeah. No tainui, same I roto o tainui. Like upriver, Waikato. Yep. Ko te e hake. E hake. Yeah. Mo te e hara. Yep. But you won't hear e hake everywhere. Ai, kia ora. And then tētahi, ore te mātau raukawa maniapoto is pakeke. Pakeke. Mo te maro. Ai. Nā pērā te tai toke rai. Ai, pakeke ngā mai. Yeah. But not all of tainui say use pakeke like that. So yeah, interesting. There's dialect. Yeah. Idiolect. Idiolectual, kia ora. Yeah. So ko te idiolect, ko tētahi reo, momo reo no tētahi tangata. Ai. E tētahi rōpū. Yeah. Right. Pēnā hei tā tātere mō te hunga I puta mai te panekiritanga. He idiolectual. Yeah. Te āhua te reo. But we subscribe to a certain way of speaking and use of words and and all that stuff. Yeah. Ended up. Hari te whainga. And they're almost like, I guess, kini tētahi huinga, like a bit of a code. Yeah. You know, you sort of drop a word here and you sort of know, me marama, there. Yeah. Well, ka kōrero mō tētahi āhoranga I tōkapa, mō tai, ana te taumata, you'll have your little things. Kia huri ki te kaupapa, ko ngā taonga. Kia ora. Roa te wā. Roa te wā. Yeah. Ka mutu, I tipakohia e mātou e tētahi kōrero, nā tēnei wahine I rongo nui ai, ka mutu e rongo nui tonu nei. I tēnei wā. Ko anō hei paki waitara. Mā ngā ngutu o te nai nei. Aha kua kua hia ngā tau engaro ana te kuia nei, te ruruhi nei, e kōreo tiana a Whaia McClutchie. Tai anō ke ka moe o ne, ko Whaia tana ingoa. Yeah, I just realised, like, I thought it was like fire as in, fire tata. Like fire, eh? Fire. Yeah, not fire. Yeah. Whakahua. You mate, actually, I'm going to have a chuckle. So one of my te tauku auntie, I moi taku uncle. Ko te taku uncle te Māori. Ko te auntie e hara I te Māori. Oh, let's call her Cat. Not my auntie. So my auntie says to me, guess what? My daughter's teacher, she's got a funny name. And I said, what's her name? Fire Cat. And I go, I know why she thinks it's funny. Why is that funny, auntie? Well, Fire Cat? Like, Fire Cat? And I'm like, how do you spell what you think her first name is? Yeah. F-I-R-E. I go, it's not that. Oh, isn't it? I go, no. It's W-H-A-E-A. Fire. And her name is Cat, and fire means teacher or teme. And it's with a K. Yeah, and she's Miss like, Cat. Oh, every time I talk about it, I have a little chuckle, and I've met her and I chuckled. Okay, well, lucky you didn't ask your parents why they named her Fire Cat. Yeah, why they name it Fire Cat? Do you remember Fire Cats? Yeah, I remember Fire Cat. We've all had employment we're not proud of. There's always, there's always the last place still open. Yeah, it's the last place still open. Yes. Hey. Anyway. Kia huri kia hoki kia Whaia McClutchie. Aye. And she was famous to many, and to some she was infamous. And, ma koutou ia e kūkara. E me kare anō koutou kia rongo koe te kuia nei. Kare anō pia koutou kia uru mai ki te ao o te whai kōrero, me rāhuatanga. Engari, heri te tonu te kōrero tia o te kuia nei. Aye. E ona iwi ake, o tira e ngā iwi katoa, me taku mohio toru noi hopea, te hunga e ora ana I nānei, I ki te rā I aia. Aye. E mahi ana I tāna mai. Aye. That's what I know about her. Ko tōna mana. Standing and speaking on the marae where
at the time, maybe even at this time, it can be quite contentious, but holding her own, even knowing that she, e tika ana tēnei kōrero, nāna te ariki nui i whakatau. Ai. I te, yeah. And it's interesting because ko rongo au I te backstory, and I would have been 10. When I haere te ariki nui, ka whaia ia e tainui, ki te tahirau ngātau o Prourangi. Matatini. Ai. And anyway, there'd been some kōrero about between, amongst Ngāti Pro, how they would address her I runga I te marae. I te mea, me kau anu tonu. Ana ko nā kupu I whakamahia e rātau. He kau anu. He kounga. Ki te wahine, pērara wa te nui o te mana. Ai. And they addressed her as te puhi o tai nui and other honorific words as such. But kare tētai whakamahi te kupu kuini. Oh, cool. And koe rata rātau whakatau. And the interesting thing to me is that many who sort of, I guess, supported te ataringi kāhu kia tū hei kuini e toko whāpea. No, toko ono no te tai rāwhiti, engari toko whāno Ngāti Porou ake. And I think, wow, nā Ngāti Porou ia I whakatu. Whakakuini. Yeah. I tawa tūranga. Anyway, so I've heard about a backstory about the kōrero. And e te ona kai kōrero Ngāti Porou te wāne e kārongo I e rā kupu. Kia kingi tū heitia. But te tainga o te ariki nui ki te marae ake o Whaia, and I've seen the video. Ai. She goes, "Eti Queenie." Ai. Yeah. And she's like, "Nah, I'm gonna call her Queen." Yeah. And so nāna ia e whakatau. And I rongo nui ai ia. Wā, tētai hona take I rongo nui ai ia, ko te tūnga ona ki te marae o Tūranga Waio. Ai. Oh. And I think I tukua ia kia kōrero. Ki te mahau o Mahinara. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. Like at a podium style or... Wow, ki te tikanga, nā kuina. This is where I sort of have my own deliberations about nā tikanga a oku iwi nei o tainui. Because e wāte ana te wahine ki te tū, ki te kōrero, me ia kei raro I te mahau. Te pīruru o te whare. So koera tētai o amata kupu ko te pīruru. And I think, wow, other than te pōwhiri, when else? Hea te wā tika. But if there's anything happening at the pā, e mohi anō mātou wāhine, me haere ki te mahau. Yeah. Or, ki te pai I raro I te tuanui. Ai. Te pīruru tonu, engari kaua ki te ātea. Yeah. Koera ngā tōu. Kia ora. And I've had a few different versions of what happened, and then I think, oh, are you talking about the same thing? The same kaupapa? But tētai iwi huri tuara. Ai. Yeah. Yeah, no, I think they left. I tū I huri, ai. Yeah. Now, ko taua iwi rā, I tai ki te uhunga o Moana Jackson. Oh, yeah. I mātaki no au, ki te ake mehe te rā iwi kawehe. Kawehe anō, ai. Yeah, but no, I noho. And I was texting them later, I was going, oh, while they were on the marae. I was going, Whala. Stirring. Yeah. I was going, hey. And they said, no, they had a hui before. Aye. They went on and they whakatau rātai ka noho tonu. Yeah, so I thought, boring, so I switched. At least you're honest. Yeah, and anyway, so that was one, and then Wharehuia told me on what tētai wā, he was in the ope, and he said that I mātātua tēnei, and Whaia was adamant she was going to get up. Yeah. And tame te maro o Mangahānea, and I kaha tame te hoki mai ki ngā kaupapa kingitanga ki rongo o Tūranga Waio. He was part of the kotaitanga movement. He said to Whaia, ko hau ki waho, ko koe ki roto. He says, okay. Yeah. So he did the whai kōrero ki waho, and then tawa pōra, te pō mimi, nā whaia ngā kōrero. Ki rō whare. Yeah, so that was one. And then another one, he said,
there was somewhere, she kept getting sat down, and she karea i takahi te kupu a te iwi, nā naia I whakanoho. Anyway, she went to get up I te wharekai, and I think ko te poroporo aki. Tūtonu te koroheke o te maraira ki te, whakatūpato I aia, and she launched into, please release me, let me go. And nā, koera tana huarahi ki te whakatakoto I ana kōrero iti nei. And another time, I taia ki te marae o Wairaka. Ai, koia. Whakatāne. Ai. And she got up, and I tū tētai no tūhoi ki te whakanoho I aia, ka mea. Ka reu haere mai ki te kōrero ki a koe. I hamareu ki te kōrero ki taku tupuna. Ki taku tupuna a Wairaka. Ki a Wairaka. And I haere ki te I think it's te tai amu. Aiawha o te amorane. Yeah. Ka whai, ka mihi ki aia tonu. And had a conversation. Engari roto I tana kōrero riro, e mihi ana I. Ai. So krewa. E krewa. Yeah. But he momo. Ai. Te tatu wahine ki te rāhau, and this is the only woman I've actually seen. And while I wasn't on the marae, he oka wa te hui, I tāmaki mātou mō ngā manu kōrero, and I nō mātou ki ngā tapu ai. And ko te kuia nei, te taina tuakana rānei o ngoi pe whairangi, ko tana tāne no ngā pui. And I tūia ki te mihi. And I would have been 15. And I thought, ooh. Kos karongo ko e tai wā, ka moe ka, koe nei te wā me tū te tāna ki te mihi. Ai. And years after, I te tai wānanga I te kōrero a Timoti Mona. And I said, I met her e ngā tapu ai. And he said, yeah, koea te tehi wahine I kāki te tū. Kāki te tū. Che. Yeah. So, I don't want to call it a debate, I'll call it a discussion. Mo te tua te wahine ki runga o te marae. And I tēnei wā, kia huri ki te whakarongo. Now, Whaia is actually in an interview. So, ka mihi ki a ngā Taonga, e puruana ki e nei Taonga. Kia ora. And we're just going to listen to some of her thoughts. And then, e pai te rongo I tōna reo. E me kiri nei rā e au. Hakoa kuwai o tātou. Ātua mai te atua, mānei homai ko ia tērā. No reira ka haere, ka pake ke haere. Ko whina ki te atua hei whakapakari. A koe rea tunu tu wā. I maharatia ke me tīmata. Ki te tautoko. I ngā rangatira tāne no te mea kōrua haere. Ki te kai huki tērā kōrero, te tāne me te wahine, me haere tai. Ano reira koe ni te heo ngā whakamārama mo te ahuatanga o tēnei mea I rongo tia nei. Tēnei ko wahine kātū ki runga I te kōrero. E harai te mea e tūnu nā tihi, nā te wihi. Ka rongo ke koe I tihi o te atua, kātū koe, hako he paku. Ngeri hei tautoko I a rātau ko wehetu. Hei kairi whira I muri nei, mo te ahotanga o tō tāua Māoritanga. Peke te rā rerenga whakamutunga, hei kairiwhi, mo muri nei mo tō tāua Māoritanga. Tino kupu te rā ki au I au e... Kairiwhi. Kairiwhi o No, Māoritanga. Māoritanga, ai. Yeah. And Māori Club. Yeah, Māori Club. I'm in the Māori Club. Kare, kapaka? Nah, Māori Club. I'm in the Māori Club. Yeah, tika. Kei te kōrero ia mō, kei te taunaki ia, I tana tū. Ai. And I like that, he ngā wari, tana tuku. What did you get off her sort of sharing? I was just trying to make sure I was listening properly. Yeah, I know what you mean. Yeah. The things that stood out to me were the way that she talks, like she spoke really strongly, like tau toko. And let the end of their words just finish, like she just cut them short. Yeah. Not her, but I think that's how they all spoke, like how she said ahakoa. Yeah, ako. Yeah, he orite ki te whakahua I te taitokerau.
Engari he momo no te rā taipakeke. Hakoa. Yeah. But yeah, kororana mo tana tū o te take e ka tūia. Yeah. Ka rongo i te ihi. Te ihi o te atua. Yeah. Tā Ngāti Porou mo te ahau, engari he kupu anō tāna. Ai. But you know, you were saying you were listening intently, e whakaro ana, ko hau hoki tērā. Moho tēnei taringa ki te reo. But I need to listen because she's got the twang. Oh, man. Right, yeah. That's beautiful. Yeah. She's something about te male rua. and female working together. Yeah. Haere ngātahi, mahi ngātahi te tāne me te wahine, te rua o ngā tāne. Yes. And e tika ana tērā, I think she came from a time, Yeah. and it's not to glorify or to justify her stance on things, but no te wā, te korengo o etai hoki mai i tā wāhi, te pakanga. Hey, we have to remember I don't know of any other word, but the decimation of our taumata. Whole generation, yeah. pretty much. E parekura. Ai. Parekura nui tērā ki te we Māori whānui in so many ways. Yep, absolutely, yeah. I'm not sure if it's actually on there, but I did find Poroporaki from Mapirana Mahuika to her. But I remember reading, I think it's his thesis, or part of, on te mana o te wahine. And I think it's te mana, I might be te mana wahine o Ngāti Porou, koutou, e makuta anua tiro, and whakahe mai ai me e he ana tāku. But he does go into e hara e te wahine nui ho. Yeah. Ei. He momo. And koe rā nā kōrero. Ko kōrero mai e tei ki au. Nō reira mai, nō Ngāti Porou, nō te taira awhiti o. Kei pēnei mai, katoa nā wahine hetu ki te kōrero. But, he pērā no te tānei tō noa. E hara e te tangata nui ho. Atu ki te kōrero, te whai kōrero. And we have talked about it, I Taringa. But now it's a matter of necessity. Yeah. Metu. Yeah. Well, I don't want to get into this because we've got so much to listen to, but tāne mohana ki te kōrero i te reo, there's almost an expectation. Right, yeah. And just this morning, Lynn and I were talking about some really well-versed people who aren't public speakers. And so, saying just how not everyone should have to speak, and then there's some that are really born to, o koina te momo. Me kia ke rā, he rua ngā me pēni iaua, I hou ki o te ngā whakamātautau, I wera u te. Mai runga ki raro, paukatou I te. Nā he me whawhai kai tā, ka putā ke au, I waho I te rā māwiwi. Nō reira tunu taku tīmata tanga mai, me ki rāu I whānau hou au. Whakarere ake ngā o mahi, o te wā, a tātou kanikani, a tātou whākākau, I tangohia I aua ko humai ko tēnei. O tira, he kore tere I au, te wai hoke, te kau mātua e kia nei, ko hori kēti, me tāku whakapono I au e noho nei. I noho e he tamaiti, omo mai te motu, I te mahi ngā mahi hapa, nānai, I puru ki roto I aua, te wahanga nui o te me mauni I aua. A ko era tunu, ko te karakia, ko te tangi I kiaia ki homai, he ahuatanga I roto I ngā kōrero, I roto I te huri, I roto I te tū, koe ni katoa rāta. Nō reira, kāre pē ki te atau, te tahi whakamāramatanga, te homaitanga ki au o tēnei mea, ki te koroane ki a hori kēti, koe ni te tahi o ngā mea, me ki au I homai e ia, ki au I mua I tana matenga. There was mea whakamātautau ia ana kaumātua.
Te ahua nei, ai. Ai. E hori keti anu. Hori keti, ai. Mohe koe ki ai, o rungo koe tana ingoa, hori keti. No. He rongo nui. Norota mai a koutou, but he spent some time here too. Oh, yeah. E noho e mga tōtō mō tētai wā. Oh, sure. Ane noho rāwa ko hinare tu whāngai, whakawhiti karaki ai. Oh, yeah. E nā hori a hinare ako ki e Taonga karaki a mātātua. Kia ora. Yeah. See, we can do that. Just saying. Yeah. Engari me tika te tangata. Tai hoa, ai. Yeah, me tika te tangata. Ai. Pari noho i mga tōtō anei. Oh. Te taiwa, and I think, I like she says, I don't know, kōrero, he tamaiti omo mai te motu. Yeah, omo mai. Yeah. We went all around, Ai. Yeah. Kare mua me koe te korua ake o rikirangi. Yeah, a hori kēti. Oh. Yeah, gauge. Oh, Yeah, kēti. gauge. Yeah. No rāwhi oro anō. O nei pe, ai. Yeah. Pari whai wāhi nui te aho nei a whaia ki aia. Ai. Kia maharara koutou, koetai o nā kokoru. O te tairawhiti me ki o Ngāti Porou, he ringa tū. Ai. Koetai he kaha ke ietei. Ko te whanārua taupare te rā takiwā, tōna wāra e kaha te ringa tū ki reira. And, so I whai wāhi atu Whaia McClutchie ki ai. And I like she says, what does she say? Ngā mahi o tērā wā or something, eh? Yeah. And we all know, if you don't know what she's talking about. Ngā mai kani. Yeah. And then when she says, ngā mai whākaukau. Whawhai kaita. Yeah. Ei. He, ahi, Yeah. he whawhai ahi kaita or something like that. Yeah, that was cool. Ahi. Yeah. I was like, oh, man. Tērā whakamahinga o te kaita. Kaita. Yeah. So, yeah. Koina tētau nā kupu, I like to drop in there. Yeah, that's Tei no my- Ngāti Porou. Taringa. Mea pai tunu he mea he tunu. Hini nano he whakamara māku. Te nui o ngā wā e tū anau, ka te heo te tūru i te ahotanga wahine. E ngani ka tiki nā tau te rā koro, hana tū au ka whakatāne i au. Nā wei ni te wakūrero. Ai whānau mai i tēnei moko o tātou, te utanga mai rā o te wakara, ka hoera, ka hinga, te nuinga o ngā teitama o runga i te waka. Ka karanga rā te wahine rā, hana tū au ka whakatāne i au, nāni kau e te waka, ka au ki te haki. Anō reira, mo te ahotanga o te wahine i te tū, he tika tunu. O te wahakauku mo te wahine, ko mua i te marae ke pātuna reo ke whakaike ngā rangatira. Nā ka kia te rāhuatanga o te wahine ki te tūringa i te marae heure tārewa. Engari, nā roto i te wā i neini e ke ana te kaihanga, ko taitatau neini kei roto i te wā o te noa. Anō reira koe ni te tei, ko marama kaita mo te ahotunga ki au ki te wahine. I ngā wā katoa, e rongo ana o tohu tinana, ari ana ki te tinana o te tāne. Koe re hoki e kahara ki te porofiu, hako ko wairanga tira. Ka re rau e mataku, ingeri ko te atua a ka wehia. That's pretty cool. Yeah, that's gangsta. It's gangster. Koe nā noi o. I haven't heard that. I haven't listened to the first two. Yep. What did you get from it, Erica? Basically, she was like, she had saved the sinking waka of Taitama Yeah. and whakatāne herself. What's the did you hear how the kupu I muai tērā? Because that's very Ngāti Porou. Oh, yeah. Hanatu. Hanatu. Hanatu, okay. What does that mean? It can be karawhiu. I te ki te karawhiu. Ka hanatu ka haere. Ke going. Get going, yeah. Whanatu. Yeah. Te nuinga. Yeah. Like, would you sort of like... And use hanake it is the other one like they use. Hanake. Wake, kind of. Yeah, sort of. Yes, okay. Yeah. Hanake is the other one. Ah, Whanake. yeah. It's almost as if she used, and mā koutou Ngāti Porou te hunga mōhio, e whakatika mai. It's almost that was used in context as of I mate au ki te
Tāne au ia hau. So I had to, or was reluctant to, or I went and got up, went up to. Yeah. So we're bereft of the voice of the interviewer. Yeah, and the questions. Kare mata I te whakarongo ki ai, we went straight to nā kora whaia. And pēnā o ki whakaro. And she's kaita with maramatanga i. Yeah. Maramatanga kaita tērā. Yeah, maramatanga kaita. Yeah. So he mea whakakaka. Yep. Yeah. So, well, that's a big, yeah. Cool. Yeah. Some gems in there. Some gems, all right. And then the last bit for me, why I'm saying she's gangster. What did you get? Yeah, and it's gone from my mind. Okay, Joe, can you play that one more time? Yeah, we're getting one more, guys. Mea pai tunu he mea he tunu. Hini nano he whakamara māku. Te nui o ngā wae tū anau, ka te heo te tūru te hautanga wahine. Engari ka tikina tau te rā koro, hana tū au ka whakatāne i au. Nā wei ni te wakurero. Ai whanau mai i tēnei muka o tātou, te utanga mai rā o te wakara, ka hoera, ka hinga, te nuinga o ngā teitama o runga i te waka. Ka karanga rā te wahine rā, hana tū au ka whakatāne i au, nāni kawe te waka, ka au ki te haki. Anō reira, mo te ahotanga o te wahine i te tū, he tika tunu. Ko te wahakauku mo te wahine, ko mua i te marae ke pātuna reo ke whakaike ngā rangatira. Nā ka kia te rāhuatanga o te wahine ki te tūrunga i te marae heure tārewa. Engari, nā roto i te wā i neini e ki ana te kaihanga, ko taitatau neini kai roto i te wā o te noa. Anō reira koe ni te tei, ko marama kaitā mo te ahotunga ki au ki te wahine. I ngā wā katoa, e rongana o tohu tinana, ariariana ki te tinana o te tāne. Koe re hoke kahara ki te profiu, a kua kuwairanga tira. Ka re rau e mataku, ingeri ko tatua a ka wehia. Yeah. Heard something about areare, tōna tinana, ki te ahua o te tāne. So, like, she... I think she says ariari, eh? Ariari. Is it ariari? Oh, gosh. Wow. How te ariari? Marama. Oh, yeah. Oh, okay. Ariari ana. Yeah. Yeah. I don't know. Was she sort of saying that she, like, understands what it is to have a body of a man, although she doesn't, but the atua can... That last part, she's pretty much saying, I ain't afraid of nobody, but te atua. Te atua, yeah. Yeah, but I think she uses wihi in the sense of respect as well. Okay. Yeah. Both. Like I forgot to mention about her rangatira. What she doesn't... That's right. Kore kau ana wehi ki a rātou, engari te atua ko e wehi ana. Yeah. Yeah. Or all of them, ka wehi ki te atua. And even she said, ngā wā o naini nei, i tēnei wā kua noa. Yeah, kona. Gea kono i te kaihanga. So he whakapono tēnei kei aia te mana o te atua. O Right, yeah. mā te kaihanga i e manaki. What was she saying about being ure tarewa? Te mana ki te tū i te marae. Yeah. So koera te tātai. Yeah. Right. E kora nei mo. And that's her tātai whakapapa or... I think kora nei mo te tū a te tāne. Oh, yeah. Ai. Ko tona mana ko te ure tārewa. Yeah. E pai ana tana mea i te tuatai, ka he tonu ana, e pai tonu ana. Yeah. Something like that, eh? Te ahua nei i pātai hia, te ahua te tū a te wahine. Yeah. What I think she was saying when he goes, nā wai te rā kōrero. And she's actually just saying, reminding him of her tātai. Yeah. From Wairaka, muri Wairānei. Yeah. Ana, koe nei te kōrero, heke mai nei au i tēnei tangata, hana tu atu ki te whaka tāne au i ahau. Yeah. Well, that's my understanding. Right. Haunga tōna anō mana, tōna ake mana, tōna anō mana. Yeah, ko tana whakapono ki te hurai whakatokotoria mai ai e tōna atua. Ai. Yeah.
So, kāre tangata e wehi ai ia. Yeah. Right, yeah. Well, I oti aia tana CV te whakahua. I puta ia I ngā whakamātautau a te kēti, ko tana atua, ko tana whakapapa. So, I think in a well-versed way, she's going, these are my Yeah. Yeah. these are my licenses. Yes, my credentials. These are my credentials. There's only one person or only one thing that'll judge me. And kia huri ki te waiata. Ai, whakaronga mai. Go away.
yeah, what are we saying here? Whakaronga kia Whaia McClutchie. Ea tā mātou kia koutou wā. Ea tā mātou kia kau e ki mai ai whakai mātou o Taringa. We know, koe re tētai kaupapa e re tunu te hoki mai. Ai. E hoki tunu mai nei. Yep. And I think, well, I know, in my lifetime, ka kiteu I te kaha o te wahine ki te tū, I te marae. Ko ki te kētia, and e wānanga ana e tahi iwi, Yep. kaupapa nei. Ko tū ke e tahi wahine ki te whakamātautau, Ai. I o rātau anō iwi. I think it's because everyone wants to participate, and because there's too many of one group doing something, does that mean the other group has to do it? Or is there a part in our society or te ao Māori that is missing why there isn't a group not being able to participate? You know what I mean? Ātika. You know, it's like everyone wants to drive the ship, but maybe we're not looking at the rest of the ship that needs a particular space. Or do we hold up oratory, whai kōrero, too far up above than some other things that we're looking at? Or is that because that's the focal point now? Yeah, tika. I don't want to say that no, wahine can't, but I also want to say why? Why do they? Or why do we, you know? Yeah. What's missing if that's where we think that we can cram everyone's participation in it? You know what I mean? And you know, this is something for us, tāne. Do we all need to speak? And you actually are great orator or good enough to. And just because you can doesn't mean you should. Yeah, exactly. And do our tuahine and whaia, are they ready to speak in terms of what we deem as oratory? You know, these are all just open questions that I ponder without any answers or tohu. Well, I like what you say about, you know, te aho o te kaipuke, the ship, and whaiko, and this whaikoro o the whaukai. Aye. And I reflect on what Wharehui said to me at the hui they were at, and when Tame said to Whaia, ko hauki waho ko koe kiroto. Now, me koutou mohana ki nā hui Māori, karepi te pēnei nāne. But, nā kaupapa, whai kōrero is very, the puwhi is only this much of the overall kaupapa. I nā pō I ngā wānanga, that's where the real discussions happen. Kia ora. Yeah. Aye. And now, you know, it was afterwards, I reflected on what Wharehui said, and I thought, Tame was actually giving Whaia, right, you're going to be the giving you the real space. In the hui. Yeah. I roto I te hui, eh? Yeah. And tētai koro nei hana, maybe last koro nei hana, no, because he wasn't there, maybe the one before. Hei nui ngā mohotanga o tuku. Ko te tuku e moho ana te ao koe a tērā. Ai. Engari, he mohotanga ona. E tai wā, e noho noa ana māua. Ia māua e kōrero noa ana, kei te rau mahara ia. And he was saying, he remembers I te koro nei hana, he has, te pōwhiri tērā, nā iwi, engari, ko te pō koe a te tino hoa. Kia ora. And I said, yeah. Okay, ai. Ka tō nā iwi, ka whai tikiro tō te whare o kimi. And they were wānanga. Kia ora. E ngā pō. That doesn't happen anymore. Hey. And I'm thinking, nā ia koe kōrana mo te hea te missing parts. Ki au, ki awa. Koe raka tētei. Awa. We have these forums and what you call them, summits. Summits, te ahara. panels. Kare te takataka I era. Ai. Engari ngā wānanga e wā te ana kia tū te whare. Ai. Engari, ka tohu o tonu te ngā iwi ko wai o rātai manga. Ai. And ki au, that's something that's missing. And I think some iwi do it better than others. Yeah. Like ki au, ko ngā rahi ngō te taitoke rau heiwi kā ki te kōrero. Kā ki te pō, tui ngā hui. Yeah, I remember you know, te uhunga o Irima. They talked about how they had a piki wānanga te poe mua. Ai. I tā mātai whakaeke I wānanga tia te matengo o Tāhemi. And then other kōrero came out. So, koera tētai wāhanga. Ai. E whakaro anau ko mahue.
I roto i ngā tūneke. Ki ngā hui. Yeah. Nā te kāmera pia. You know? Yes. Even, you know, I do, won't say love it, like it. Te hangarau. Yeah. It likes us. No. Te teke norori. But you know, nā te hangarau hoki i ngoi korea i e tai atu āhuatanga. I māngere anō ai e tai atu. Yeah. So, I think we'll park Whaia there. Yeah. I te wānei, she's given us quite a bit to consider. Yeah. And koutou, hi ana ki te rangahaua, o tēnā rangahaua. Find the kōrero, I think it's online. And I would, maybe another time when we do maybe a poroporaki feature, we'll listen to the Wanapirana mahui ki ka pai. Yeah. Cool. To Whaia. Because that's a thing, during that time where they... Oh, yeah. Like te mea I kōrero te kōrua mō kepa. Yeah. Kepa e hau. Yeah. Like it's a, Yeah. Well, ko te reo irirangi I te rāwai. Ai. You know, everyone had radio, not TVs. Ai. Koera te thing. Ai, koera te thing. Yep, koera te thing. O te rei. Yeah. My grandfather, he used to hook his thing up to us, because the homestead didn't have electricity, so he put the tractor next to the window. Yeah. Hook it up to the battery. The battery, yeah. Start the tractor up and... Foot rod. There you go. Ngā taonga, e mihi ana ki a koutou. You can get a bit overwhelmed sometimes. I still go back to some favourites that we've listened to and some of our Kākā Wahanui, our Kawanga Whare, our Poroporo Aki series. We don't say enough about ngā taonga. Yeah. And you know, I just want to share, when I put a plug in, what's more than that. But māua ko ngā hui haere ki a koutou. We had a wānanga with them. Nice. Tētahi māpū pai. Kia ora. Cool. Ngā koutou. And it was ko wānanga. And, you know, I asked some questions and got genuine answers and I rongo au I te wairua. So tēnā rawa tuku te katoa. I hei taunaki o mihi. And that's us. That's us, oh. Yep. And that's us. And that might be you. Wahine mā, bring it up at your next Marae committee meeting. Yeah. Oh, yeah. Kōrero kaitā tērā. Yeah, kōrero kaitā. Yeah. Maramatanga kaitā. Engari, he maramata kaitā. Ai. Rānei a koutou. Aua. Hanatu. Yep, hanatu. And just go away, otherwise tūrei te iwi. Tūrei te iwi, kuru pai rare. Yeah, and for now, Kuru pai rare. Kuru pai rare. Hei kona. Ki o, whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa. Whakarongo mai.